ta'ala wa barakatuh. Mga kakasihatilanan, alhamdulillah, inasab kita niyo waktu na ito ini, amoy in waktu puas maghrib, alhamdulillah, in waktu rihil kato tanyo sin Allah ta'ala, amoy in akaon na to, parinhawaran na to, karena amdun kita niyo ini makakalutuanan, insya Allah ta'ala, lutuanan naman hindi magkawalos, amo na yung parkala pag-agama, insya Allah ta'ala, na mo kita niyo marayaw, kumawa si palsupuan na to, sa tayo rin na yung Guru Mulya, Guru Kalasahan, amo yung tagsuko sin waktu ini, kaya hindi may katotan niyo patungtong, na kung magpalukay tukbal ko yung Guru Mulya, mayroon na rin din ka na Sheikh Abdul Rashid Abu Bakar, amoin laong kabiaksahan, kaingatan sing kamatauran, pagtawagin lang niya Tuan Ras. At magpalukay, itokbal ko siya katatan niyo, kaliya tapadal siya datuho maskura. Pagdupunan mo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatin bayda'in lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga palanggungan haagama Islam, muna ring hakatan hitukbal na to insa taud-taud sanglit iwan puji pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta sinsalam iwan salawat ha Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahuli niya hitukbal namu in lapal kasila sa hakawiyaksahan na to katan. Amuna in assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan haagama Islam, yari kami katautay manghuran niyo, dumihil patumtum wasihat, muna paginhawabaran namo, lapay na matupakatan amo in abutan sin suara namo. Mga katautay manghuran haagama Islam, daing ha mga sarayaw-rayaw manusia di hababaw singgumi, amo na manusia apabila siya hanugharaan nikmat sin Allahu ta'ala, magtuy niya sambagon sin pagsukur patuhan Rabbul Alamin. Damikyan bang siya dagpakan musibah, magtuy niya ba akun sin pagsabar patuhan Rabbul Alamin. Damikyan bang siya makawaak kasaan iban dosa, magtuy niya usan sin pagtawat iban sin pagpangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Mga palanggungan haagama Islam, amuyat tun insarayaw-rayaw manusia di hababaw singgumi. Silayad to mga manusia nagdara simpag-ianun kasanyangan di hagumilabi ha adlaw akhirat. Mga palanggungan haagama Islam, in hikawasihat ko muna pabaran ko, amu in wasihat piagwasihat sin hambu o kaalim dakula biakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Waktu siya iya subo, iban piangayuan wasihat, insambag niya long ne pamaa'lamu wasiyatan an paamin wasiyatillahi wa rasulih. Liman akalaha wa taba'aha. Kala Allahu Azza wa Jalla fi kitabih.
walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ma ba'asahu ila Yaman faqala ya Mu'adz ittaqillaha haitsu ma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Palanggungan ha agama Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah waktu iangut si mga manusia mikiwasihat kaniya insyambag niya long niya wayruun kaingatanku wasihat labi malaggo ing kamumpaatan iban malaggo ing kapaiddahan lumiu pareng hawasihat sin Allahu subhanahu wa ta'ala iban wasihat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In wasihat sin Allahu ta'ala biya sin nabangkil halom sing kitab maha mulia. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Matan tuud piag wasihat na si mahasud si maha tinggi Allah. Pamangasila ahlul kitab na kauna daing ha ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na sin ummat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam india aksilakatan magsama sibu insubay magmabuga pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu dia aknin hambuok sahabat biakan Mu'adz bin Jabal amu in piaran niya matu pahula Yaman sarta wiasihatan niya iban piatumtuman in aginya ya Mu'adz ittaqillaha haitsu ma kunt ay kabuga kau pa Allahu ta'ala haunu kau binaybayan. Palanggungan ha agama Islam wayruun na lumingkat iban lumaggo wasihat sinambuok Muslim patay manghud niya Muslim pakampung niya pausbawaris niya para ayat banging kaunan niya nakura pakatautay manghuran iban pajamaan niya insubay niya da akon magmabuga pa Tuhan Rabbul Alamin. Sabab ing kabuga yaun amunaun in panghu singkatan singkarayawan iban amuyaun immahinang dan iban sabab hikahasil na to sin nikmat sa rayaw-rayaw riha dunya labi aula narito hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa in Allahu subhanahu wa ta'ala nagubaya kato. At kala kia ingatan niya bang uning kabayaan nanto, mabaya kita niyo magkasaddapan ha dunya, sarta lumuhay indan, doon hamaksud ang utun na to, pianduan kita sintuhan hangan magbambuga, in aginya kato, magmabuga sadya kaniya tuan hirihilya ong kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikian bang kita mabaya hanugharaan sinallahu ta'ala rijiki di hakabuhi na to dunya amu in rijiki tuan di masaypua iban wala na to nakira iban na angan-angan tuan india akadya kita magmabuga sinallahu subhanahu wa ta'ala ng nato yat tunahinang tanto irihil kato sintuhan na to Rabbul Alamin. Tumtumun na to indarajat malaggo ang utun na to di hadunya. Wayruun na ang utun sing kita indi darajat dirihilan awun bawansakan iban kahulmatan labi luba dihilan kita nikmat karayawan di hadunya. Tumtumun na to intimbangan amu in pangilahan doon hata umarayaw iban ta umulya amuratuan ing kabuga pa Allahu ta'ala. Ini matarang iban kia ingatan na to nabangkil halom sin Quran inna akramakum indallahi atkakum. Nabangkil day sab hahadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawaktu niya kita piyahimatian bat ing kita niurengkan apo Adam sibu dakatan way piagbiddaan amurakuman in labi abdal patuhan hisyu in kabuaun kabuga patuhan na to Rabbul Alamin. Tumtumun na to in Nabi dimihil kato matakaddam iban patta. At kala siya hagwa si Madina iban si mga kajamaahan sahabat tagha sadya on 5 bay hambuok usog sa udakal. Doon hapaglaway sin hambuok usog, sinib si mga sila kasahabatan. Hapag sib nila yung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakabtangan niya marayo kafihada.
Uno impangita mo hambuok usog limabayaon. In agi sim mga sahabat, labi luba na inaasubo ni haraig niya, long ni hariyon, in nakahaan yung kaha, in khatabaan yung kaha, wa in syafa'an yung syafa'a, wa in kalaan yung sma'a. Long na usog yaon, siya na unin taumulya. Matup datuod kaniya bang siya magpangasawa intay maun siya. Iban matup day sab tuod kaniya bang siya sumapaat in tay maun in sapaat niya, damikyan bang siya maghimumungan in dungugon kabtangan niya. Wala in na binagidjol sa hingga di matong hinambuok limabay po asin hambuok usog yadto lingi na sabsin sahabat impo asyat to yasubo na sabsin nabi. Long niya uno impangita mo hambuk usog yaon in agisin nabi sallallahu alaihi in agisin sahabat yaon ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya rajulun min pukara'il muslimin. Usog ding ha mga miskin bang sa muslimin in khataba hariyun in khataba an layon kaha. Hikatup kaniya bang siya magpangasawa hindi siya tay maun. Bang siya sumapaat indi dungugon, wa in kalaan layos maa, bang in siya maghilalaungan tanturi taynghugan iban dungugon. At kala bihat tunim pangita sinambuok sahabat amin na asubo sin nabi, magtoy piatarrang sin nabi ruon kaniya, lapay nakato taniyo katan, bang uno intimbangan, pangitaan na to iban pangilahan, intauyan mulia, iban saudakal patuhan, in agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long niya hada khairun min mil'il ardi mislahada. Inamuin limabay aulihan niyaon, iyan muri tay maun bang magpangasawa, damikyan di tay maun bang sumapaat, damikyan di dungugon bang magbisara, in siyayaun in labi abdal, day nga usog kita mo kaina na kauna, minsan pa intaod sin usog yaon, siya na unimano siya di hababaw sing gumi, labi abdal in aulihan yaon ding sin nakauna. Ngaita sabab karna in amu in aulihan yaon, nagdaratuan kabuga patuhan Rabbul Alamin. Walau pun in aunahan yadto, kitaon mo sadya in siya maamo, iban marayaw, walau pun in pangatayan niya gaunggang, wayroon kabuga patuhan Rabbul Alamin. Ya kau tay manghud ha agama Islam. Bangkaw mabaya sing kabansakan, iban kalabbian sin agama Islam, amu in kilahun kau tau saudakal, tau mulia ibut karna pakaya in kabuga pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab tiya abit kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Alam sing kitab niya maha mulia, in aginya kato, ya bani Adam kad anzalna alaikum libasan, yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dalika khair. In ayat tini nagpahimati kato, muna in tiyawag sinallahu ta'ala anak apo Adam, wala niya tiyawag ya ayuhan nas, wala niya tiyawag ya ayuhal ladina amanu, sa tiyawag niya ya bani Adam. Unuhangkan sabab karna inaunahan sin ayat na may tai sin kissa jimato haapo na to Adam iban na sin asawa niya. Dahil nga sabab sinya tureng hamato, hiurul hakisa niya in suway tawagon in anak apo Adam, bukon tawagon in katan bangsa manusia, iban in katan bariman, hindi malingkan in tiyawag anak apo Adam. Piyahimatian niya kita kitab yaon, inamuin sa rayaw-rayaw pamakay pakayon nanto, mahinangdan, hikarayaw sin pulma nato, hikalingkat sin dagbus nanto, inamuin piaturunan niya kita, mahinangdan, hikataming sin aurat nato, iban sin ayib nato, amo na intamungon hakatampalan, amo in pagsulugon nato. Hadalam inyaun ari-ari nato, hadalam inyaun mahinangdan, hikalingkat kato, sa isyaratan kita, aun labi mahal ka, tamungon pakayon mo, amo na intamungon simpangatayan, bukun tamungon sing ginhawabaran, malingkan tamungon simpangatayan. Uno intamungon simpangatayan, amo na untuan ing kabuka. Day nga sabyat tumakita kau tao, kitaon mo imbaran niya, iya ari-arihan sintamungon sa rayaw-rayaw, sa walaw punim pangatayan niya, naguhubo tuan hatamungon sa rayaw-rayaw.
makita kau manusia, tia tamungan impangatayan niya, sintamungon sa rayaw-rayaw, sa inamu in azahir niya, kagitaan mo tamungon, bukunda marayaw, sa imahal ka dito amo na intamungon hapangatayan, amo na impagyanon kabuga patuhan Rabbul Alamin. Damikian dimihil day sabkato in Allahu Ta'ala matakaddam. Siyangay niya kato ingkahalan sing kabuga biyahantang luto. Ma'rup kato na to inkahalan sing kita niyo hadunya maghajat kita niyo tuan luto. Ayaw pawang kita niyo tumulak na. Walaupun minsan ing kita niyo riha pamaybay na to, iban di halungan na to maghajat da kita niyo luto. Denga sabyat tun intuhan nagwasihat kato. Iban nagpatumtum kato, habya nga sinagi niya, watazawwadu pa inna khairaz zadit taqwa. Dia ak kita niyo sintuhan magsaddiya sinluto. Iban magluto marayaw, insarayaw luto amuna ing kabuga patuhan. Biada kita biyaitaan niyari. Inamin pagnganan zad na bahagi tuan nagduah. Aun zadun maddi iban zadun maknawi. Aun pagnganan zad maddi atawa hissi, siya naun into kawi bihil abdan. Inamuin mad zad long niya maddi, siya na yaun indan iban sabab hikakusog sin pamaranan si manusia. Amo na yaun in pagkaon iban pag-inom. Intuhan nagdaak kato hapanaabit niya hangan bariman, ya ayyuhalladina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. India ak kita sintuhan pakaunon sin uno-uno na ring ha mga rijiki halal, kia rijiki kato sintuhan sabab karna inyaun mahinang dan hikakusog simpamaranan nanto, inyaun luto pagnganan hissiya at tawamaddi. Walaupun inluto mahal ka, amo na inluto maknawi. Amo in nakabutang doon hapangatayan, yukawi bihi al-kulubi wal arwah. Amo in mahinang dan hikakusog, simpangatayan tuan, iban na sin karuruhan simbang sa manusia, unuyaon amo na tuan impagnanan takwa, amo in kabuga nato patuhan nato Rabbul Alamin. In kabuga yaun, mahinang siya yaundan, amo in purkan, hika parak mo, haantara sing kabaktalan, iban sing kasabunnalan. Hangkan sa intuhan nag-iyan kato, intattakullaha yaj'al lakum purkana. Bang sadyain kamu yan nagmabuga patuhan, dihilan kamu sin Allahu Ta'ala purkan. Long sim mga kaiwanan ulama, agad ding hapurkan, amo indihilan kau pangingat, iban ilmu, iban pamaugbog, mahinangdan, maparak mo, inhaut sing kasabunnalan, iban kabaktalan. Bang nato kitaon, mga sila sahabat, kiaridaan sin Allahu Ta'ala, hipo sim mga bihat turagbus parkala. Bang mukitaon kita hi Abu Bakar Siddiq, iban hi Omar ibn Khattab, ya unduon kanila, in parkala, pagyanun purkan. Hapag nakura nila, hapuas sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakabatok sila pakaamuhan sambil nasadya si maplag ing kasanyangan sambil pajaman nato. Hi Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, daran hi pagbansag sin Nabi, iban hibayta kato, aun kabtangan kiyabayta sin Nabi, law kana pihim muhaddithun, lakana pina Omar. Bangha ummat na kauna jaman, awum piagbantog, pagbahasahun talos, amuin bang magbis saramatuman, iban matuklid, iban maamo, in agisin Nabi bangha ummat ko ini, amunahi Omar ibnul Khattab radhiyallahu an. Inyat to hambuok deng ha mga purkan, long si mga kaiwanan magkabtang, kia tukbal sinallahu ta'ala doon kan Omar. Damikian hi Omar ibnul Khattab, bang insya yaun lumawag dan labayan. Amo intikangan di yan kakausan sin syaitan murul halimpa hi Omar ibnul Khattab. Biya na sin agi haduga ing riwayat, law salaka Omaru padjan, illa la salaka saitanu padjan gaira padji.
Adugaing riwayat law salakta fajjan illa la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Long sinabi kan Omar, bangin ikaw long ni Omar, lumaway umuntas doon hahambuok dan tanturi makakausin saitan murul haliyabayan sin ikaw indi lumawag in saitan dan dugaing daing hadan piaglabayan mo. Uno in sabab karna iaun biutang sin Tuhan halawm sin pangatayan niya ing kabuka patuhan Rabbul Alamin iwan purkan mahinang dan iwan sabab sambil in syaitan muga umurul kaniya iwan muga tuan halimpa niya. Mga katautay manghuran haagama Islam di bain niya tu kabansakan dirihilan sin Tuhan di hababaw singgumi na hinang matakadam im mga sahabat masih magkabangkil katu taniyo sim mga kaulamaan daing naman haka kitab-kitaban kitab hadis iban sim manakib nila kaba akan mo bang biari indagbus intuyo iban tilusa nila may ta nila na hasil ing kabansakan ini timinggil daruon hasabab karna in aung kabuga nila patuhan na to Rabbul Alamin. Palanggungan haagama Islam, in kabuga madaran na to pagkadungugan iban pagbisarahon. Madagan hipagwasihat ka to sim mga kaguruhan na to. Sa hadalam inyaon madaran sa kulang kagitaan na to in mamaugbog kaniya. Hangkan sa hi Omar ibn Abdul Aziz, hajaman niya naghalipah. Nagpara siya hilalaungan pa mga kakasi niya. Labi luwa hambuok ding ha mga tao masuok kaniya. In aginiya usika bitakwallah. Wasihatan takawlong niya tay manghud hapag mabuga patuhan Rabbul Alamin. Mahi sabablong niya pa innahu la yakbalu ghairaha. Sabab wayruun tay maun hinang ibadat sinhambuok manusia malingkan subay inhiminang kaniya aung kabuga pa Allahu Ta'ala. Sababin Tuhan nagyan, innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Intay maun sinallahu Ta'ala hinang amuna hinang sim mga sila muttaqin. Pagubusyog patan ni Omar ibn Abdul Aziz singkab tangan niya. Wala yarhamu illa ahluha. Wayruun makahasil sin ulong. Iwan rahmat. Labi luba sin Tuhan. Di hababaw singgumi labi haadlaw akhirat. Indi malaingkan tao nagmabuga pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan wala yasbutu illa alayha. Damikyan wayruun tumutog. Amuin makapamung sing kalima syahada. Doon hanaza sin sakaratal maut. Amuin makakinam siya. Sin sa sigpit-sigpit kahalan dumagpak kakabuhi niya. Amuin tangsuan immanahut niya. Daing hasabab sinyanto maligapa siya. Hari siya makapamung sing kalima la ilaha illallah hasabab sin sakit. Walaupun intao ahlut taqwa. Sila in tumutog. Iwan pakamdusun sin Tuhan. In makapamung sila Tuhan. Sing kalimat sahada. Hakahinapusan sing kabuhi nila rihababaw sin gumi. Damikian long hi Omar ibn Abdul Aziz. Long niya. Alwa'iduna biha kathir. Wal'amiluna biha kalil. In amuin magwasihat hatungod pagmabuga. Iwan maghutba hatungod pagmabuga mataod. Sa gawain na maugbog sing kabuga. Tiyo. Bang inyaun hajaman hi Omar ibn Abdul Aziz. Jaman sa rayaw-rayaw. Nabangkil ding ha mga khairul kurun. Amin mga kurunil mupadalah. Amuin mga jaman waktu sa mulya-mulya. Kaya pamung dasin hambuok amiril mu'minin. Bat im magwasihat sim magmabuga mataod. Walaupun inna maugbog tuan tiyo-tiyo. Ya kau tay manghud haagama Islam. Sa laggo-laggo karayawan kaimo. Amuy ni in subay upiksaon mo. Amuy ni in subay palihalaon na to. Daran na to jagahan. Bang ingkabuga hapangatayan na to kya tamakan at tawakan kya hilangan. In subay na to yato hipagmasukal. Subay na to hipagmasusa. Labiluba patuhan na to Rabbul Alamin. Mahibang ginhawabaran na to. Ingkugdanan mudarat. Di na to hikatog. Di na to hikainom. Di na to hikakaon sinsu sa iwan duka. Mahibang pangatayan na to.
inut-inut na natangso ing kabuga, inut-inut na nahubo ing kabuga, wala na to piag masusah, wala na to piag dukkasita, wala na to piag kumpain, wala na to dia, matuparan amuin mahinangdan iwan sabab, hikakusugtuan sing kabuga na to patuhan Rabbul Alamin. Mga sila ulama nagbayta kato, bangkaw mabaya kumusog in amo in kabuga mo, muna subay mikit doon kay mo in ma'arifatullah. Amo in pangingat mo patuhan Rabbul Alamin. Daing naman haasma iwan sifat niya. Daing naman haapal sinallahu ta'ala. Bang mataod iwan malaggo. In amo in pangingat mo hayaon, malaggo da isab. In sumud kabuga doon hapangatayan na to. Daing hasabab sinyan to, kawajiban iwan kapatot. In suway na to madaran. Pagawuton iwan pahuguton. In pangingat na to, doon tuan ha Allahu Ta'ala, daing naman ha asma iwan sifat niya. Ayaw na to yaon gaan-gaanon. Imadaran hipamong na to, di naman kita niyo makaig doon ha panauhid. Iyat to na ingkatan imabot pasiring langit. Iyat to na ingkatan limupad, walaw pun ingkita niyo masiruon daman ha panauhid. Wala na to kya tumtuman inya untuan gamot. Bang inya un natangso, nalarak ingkatan. Bang ingkatan, kasanga-sangahan di mayaw, pagsakaliway ruun doon gamot, maluhay ramapakpak iwan malawa, denga sabyat tun insubay ayaran na tutuan ing gamot. Hi Ibnul Qayyim Jawziya nagwasihat kato, bangkaw mas sa Quran ingkatan simpamando sing Quran, kaba akan muruon na hambuok hapanauhid, tuan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang mahugot impanauhid na to, makamdos ing kabuga na to patuhan. Bang impanauhid na to, tuan mahuka day sab ing kabuga na to patuhan, hangkan sa tulong si mga kaulamaan, dan hikahugot sing kabuga na to, amuna impangingat na to patuhan Rabbul Alamin. Damikyan hikarua hikahugot sing pangingat na to, amuna in pataurun na to, impagtuntut ilmo. Pagpangadji, iwan paghati. Bang nato yaon nadaran, iwan napataod, mahinangdan mangdahi kato taniyo, doon hakahugot sing kabuga na to. Damikyan insubay na to da isab, ini bandingun iwan lilingun, mga salsilahan atawakan sira, mga sila kasahabatan, labi awla na in nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab wayruun na suntuan sing kita niyo sa rayaw-rayaw, lumiw ring hanabi Muhammad, iwan na si mga kasahabatan nila. Bang mga sila yaun daran na to na batbat, daran na to na bangkil, daran na to pagkadungukan, tantutuan, humugot, inamuin pamarat saya hapangatayan na to, inamuin taabitun kita niyo pasingurun kanila. Kita muin sila bang dumatong kanila in umid nila hahinang mangi. Inda Al-Hasan Al-Basri ini simulig hakabaybayan sin asawa sin nabi. Intanda niya nakaduro siya doon hakata sin asawa sin nabi hi Ummu Salamah. Hawala na nakabaak anak tiyahunan wala giatas sa habarakat. Dihil sinallahu ta'ala timubud doon hadaghal niya inggatas na higop sin hambuok tabiin biakan Al-Hasan Al-Basri. Mga sila ini, amu ini in tabiat nila. Bang sila makasakop, iwan makakita, halom sin pamaybay nila, haragbus, biya di magkaharad kanila, sibo da anak nila, sibo da asawa nila, iuwi nila magtipabaran nila, in sila nakabaakdo sa pa Allahu Ta'ala. Sabablong niya hangkanin asawa kuri magtaat kako. Hangkanin anak kuri dumungog sinwasihat ko. Sabab imma na in ako nakabaakdo sa umalup sila magtipatuhan. Umadmit sing kasaan. Iwan mangayo kaampunan sa ruun doon. Sambil hitangis sim pangatayan. Mapakpakin luha deng hamata. Sahingga kagitaan mo pagbalik niya. Mahayang na ingkahalan sing kabuhi niya.
Demikian hambuok din kanila, bangin amuin binatang niya unta yaon. Patinduhon niya nagluluko, magmatukasin unta di tumindog, at tawakan guyurun niya ri magad, mikit magtoy halom simpikilan niya, hang kaniniwala nagtaat kako sa babin ako nakabaakdo sa patuhan Rabbul Alamin. Dahil nga sabyat tun pahimatian niya imbaran niya, mag-us-us ya tuan, magtawbat pa Allahu Ta'ala. Inang dahi kaniya yaon himinang sinyaon, sabab tuan sing kabuga hapangatayan niya, ing kabugaan niya ada kala, bang di niya kapangayuan ampun patuhan, diagpakan siya sing kamatay, dumatong haadlaw mahuli magsusun siya, hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa ing kabuga, taming malaggo, taming tuan daing hamaksiat, taming day nga hinang kangian, iban mahinang bulansang habaran, hikakusog sin tiap-tiap manusia, huminang sing karayawan, intumilu sa huminang sin uno-uno india akan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan haagama Islam, bang kita mabaya damikian, in kumutog kato in pabuka na to, iban tumaod halom sin daghal na to, tuan in subay panunun na to, mga sila tao saleh, mga sila aung kabuga patuhan Rabbul Alamin. Amuin bang kita makalidas mahaon nila kita, bang kita malupa kapatumtuman nila kita, ng takagitaan huminang sing karayawan kabulansangan kita, in asal-asal kita malisu huminang, tumibut kita sabab simpanun iban sin bagay sing kita. Damikian subay na tuan ini dumulan, kita unbang uno injanji sinallahu ta'ala. Iban tiyaga mahamanga sila aun kabuga pa Allahu Ta'ala. Sibuk dari hakabuhi nila dunya, amuin paluhayunin uno-uno perkala nila. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Inallahu Ta'ala nag-iyan, hisiu-siu in nagmabuga kaniya di hababaw singgumi, papanjarihun sintuhan in perkala niya maluhay. Damikian bang siya nagmabuka patuhan Rabbul Alamin, paluhayon kaniya indan, maun paamuin aanguton iban daraw hatun niya, wayarjuku min haysu la yahtasib, iban rijikian siya sintuhan hari niya makira. Hangkan hawakto na to maglaud piloy na kita niyo, sambil maabot na to na insiring langit hapaglawakan rijiki, sa masira kita niyo hakasigpitan, masira kita niuri kaluhayan, sabab uno karna subay nato tumtumon, himuka ing kabuga hapangatayan nato, nalawa impangandol nato patuhan, kimu impag mabuga nato patuhan Rabbul Alamin. Bangin kabuga nato yaon matutog, impangandol nato patuhan, Allahu Ta'ala in lumagdan, bang biariin ing kaluhay, sing kabuhian nato di hababaw singgumi. Di nato mahinang sukal, iwan problema, ing kabuhianan, sabab yat hipo impangandol nato patuhan, sa bukun imma na hari kita sa blumag sabab, lawagunta in sabab, habab amuyaon in hikahasil, sa ayaw mahinang in sabab, hikalupa nato hakapatut sintuhan, hari nato ikatunay hakabaakan sintuhan, hakabayaan sintuhan, kita niyo natuanin nalusong iwan nalugi, dahil nga sababyat to mga palanggungan haagama Islam, amuyat tun in amuin wasihat na mo muna pabaran na mo, lapay na matto kaniyo in muramurahan, bang mayan kita niyo taupikan sinallahu Ta'ala, amuin mahinang dan indum na to ini, papagbarakaton kato sintuhan, mahinang dan iwan sabab, ampunon sinallahu Ta'ala indusan na to, iwan mahinang dan iwan sabab, amu intay maunin amal ibadat na to, mahinangdan iban sabab, hikatilusan na to huminang singkarayawan, mahinangdan iban sabab, hikaganap sintimbangan singkarayawan na to haadlaw mahuli, in mahuli niya, hitukbal na mo in pagsarang sukur, muna paguro na to kalasahan, biyakan Sheikh Zakaria Muhammad, iban na si mga kaibanan niya, iban na labiluba in mga yari, amuin iban na mo hakatilibot niya, iban na si mga katautay manghuran, amuin nagkainagun, iban dimihil waktu in makari kami kanila, murah-murahan, mamaid na kami halapal,
hakabiyaksahan nato. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi